The Shillong Heart Clinic welcomes Dr. Amethyst Bauman, consultant interventional cardiologist, formerly of Medanta, the Medicity. From preventive care to advanced cardiac procedures, your heart is in safe hands. Book now at 9863050899. Haga khandai tere uleber arhaja arpun Rio ke sngis dang bala ailat yaki Kyrteng ki bakwa yakun yak election MDC sha Kyrwoh Hills Autonomous District Council GHADC ban Thep Kyrteng yaladi hasrok Khmat ka Office u Deputy Commissioner ka West Kyrwoh Hills District ki seng bhalang baper ka Riewlum garo ki nokma ki kenhon longkme bat Rio Paidbah ki ap triang banam sha yaki Kyrteng bomdei Riewlum makin wan Thep Kyrteng. Kumban syukro baka election MDC sha GHADC kan long haka jipau tere uyayong arajar arpun Rio bat yaka result an pendapat haka khat sau tere uyayong arajar arpun Rio. Kini kejingmi Paidbah ka long ban pentrai kam yaka hukum ke GHADC bagi bakwa ban yakun yaka nege election kin hab ban don yaka Syrtap schedule tribe ke balong kejing Khang yaki bomdei Riewlum garo ban yashim benta haka nege election ban wan. Kiseng balang ki belam Khmat ya kini ke Riewlum Paidbah ki kentop ya ke EAYF, ke GSU, ke ADIL, ke GSMC, ke DINDAM, ADE, ANYO, NGCO, nalor kiwe. Hakapor menstap kalami ke huri hura hadian bakala dan ke kenhon ke balak tak tibat pakhang yau esmatur mominen u MLA berem ke pulbari ban Thep Kyrteng ban yakun election kumu Kyrteng klamseng. Laong bu es matur bat ki nong krisan ki dang up haka office bakan pli bat kani ka kubor jingdon jeng u haka te ka jaka kala sapriang stat bat tang sipang lawan ka kenhon ki seng balang bat Paidbah haka jingya ba omsha ya ki bomdei Riewlum ban Thep Kyrteng mominen ula syak takti bat ki nong krisan jeng u ki la pet krat. Yau mominen bat ki kat tukat ni khamadin la ra sha Tura Civil Hospital ban yo jing sumar. Nakani ke jingja ki bor pulet ka West Kyrwoh Hills District kila penklanya ki bor pahara Khmat ka Office u Deputy Commissioner bat ki wei ki jaka. Kumban syukro ba umominen ude uwe na pedang ki bakran persya ya ka jing penbana ka council dak baong baka long persya ya ka riti sensar kari India bat omla ban Khang yano na ka baya khun ya ka election. boykot ka. Daw bangga ko cakatan dode boykot ka kuna ma. Aro daw salok tungnya are molenga indo dong koi na man chen ne. Domai chen. Memang acet matrix sekarang ko bangga daw bilang naga ciru sokpenga wala diba GSU ni kita ya South West ni sokpana mansenga mining mo siba isongpan iswenga election nomination file kana nubara ko aro uci kenainya sibinang mo bangalang ba komenga de kana ne yen yarang ko masih soinga ikon hidup salanggen ini ma sini kamde dawde yano bangal mamun dakeba muslim jat mamun dakebe no nomination file kana man jawab bakya ngai ko ne aro dakke kalau bekam tiba jat jumut kutosanong ya chen kutosanong awalnya asakan tibu kumono daskia aro sini niam retiko mekangsi ya otonomi bodigo rakpate raksyana yang asakan tibu kumotinya aro sakansia sini yaro official wingpa disyo wingpa aro gentang department official wingpa ba sakansia na anjinga ajatni niam retiko raksyana yang asakan tibu kumongia beligeman dalo musulmanang ajka songo ajatni ya otonomi bodini ngo darangman absukani ko nakaman joani nga kumani ko ninga aru nakin makangchiba anchen kuchosan wanguna newa kumani ko phainga aru nakke mangsa dala chimi jura edisini anchina kuchakamam dita don chebal ko nomination file kala joani agana china yana dingthamancha anching jatni dabianyo pensanokne anching jat bakcha mili kamkanina dingthamancha matchela Ndiba angni mulani da alo wa mangna nomination file kano nama unja wa rangni sakiko thina da alo udagta nangge sakiko thina udagta nangge nigaman sakiko nina kata chunga kama kada chunga bilgobarang chunga check again da alo ya department ko dlengpa officer rang jeran chimi daka khamna iskaja china ndiba chunga ajatni khosako ajatni bilgobonge ajatni matkir ko mechna da alo ya ko sandini ko dakke
6 schedule non tribal sang yongja jika tribal sang isa 244 ron anjing sega taha mo jadi government unangja parliamentary unangja jadi constitutional kangon wangana hani kemen jadi tribal sang isa uni kemen dalo anjing dakanira legally waya anjing bisongko saja 사절점 bisong anjing provoke 하니면서 anjing bisongko ajak soka amaina bison jengari anggen nasong mai dakna manggen nasong Chinese sang Barmis sang nirang Kyrwoh bisongi superior meni agan kepak katerang wanjeng sosial media ni kerja kita mana bisong anjing provoka ada anjing Kyrwoh nasong ajak catang lagi manggen nirang uni mensa anjing ko lagi Kyrwoh ni mensa dalam cuma anjing jelma uni libaha aro edisi ni kita dah siapa lagi anjing gula cakap cuma yang non tribal sangko mamung dah kepa 수산했다 온자와 아르모미니스를 판 가능했다 온자와 하지 않으면 구라 작가니랑 하라 마디리는 각기 동절에 증한 아가나스카의 엔조니 팔로 증한 논동자와 아르다 렌카지 왔겐 Habatin, Paidbah ki kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko Office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya